Pesket kriz mod Tahiti. Aozennou, evit pevarden. Pevac'han gram toun rus. Ur garotezen, 100 gram. Un anter gogombrezen, 100 gram. Diou zitronzen c'hlas. Un anter penchalotes. Coriandrez frisk, ur begad holen. Leas kokos, 200 ml. Aouza. Trouchid an toun e dissou a poultrennit ur begad holen varne. Skulliet ar chug citrons glaz war an dissou pesket. 10 munut goude, troid an dissou a skarzit ar chug 20 munut divezatoc'h. Trouchid al legumach e keit memor ar pesket er chug citrons. Trouchid ar garotezen e bazigou, ar gogombrezen hag an anter penchalotes e tammouigou. Ouspennit delioù coriandrez fresk. Meskin mat ar pesket gant al legumach hag al leas kokos. E Polynesia evez drebet pesket kriz mod Tahiti gariz peurboaz da vintin pe da noz. Chachit varni, tamaha maitahi.